Mr. Wheelchair official channel kan lo lo ma cheu voin hi November ni som panga sak ni som ni pali zir top ni ania chanchin thar ilo ngai thla ang Israel Hamas indona chanchin thar lor khom Israel beihpui thlaknaah mi som thum pasarian thi Israel in darkar som ni pali kal ta chung khan Lebanon rampum mun sang beya mi som thum pasarian thia anzinga hian Palestinian paramedic pali an tela mitam takin hiam an tur ti kan thetheu toinarin om hetiang thlen mek lai hian Lebanona US ambassador chuan Israel le Hezbollah in kara in rem na siam tura in biak na kalpui mek zinga Speaker of Parliament Nabi Berri hena in ka hai rotna zia kira the lutani November ni som pali sakni somni palia Lebanon khopui Beirut chimlam Alchia a Israel thona manga beihpui thlakani nuwa meikhu chuak na sahlea Lebanon Health Ministry chinchia danin Israel le Hezbollah in kara indona na sataka chuwa nuwa mi sang thum zathum somruk panga velan thitoa mi sing khat sangni zathum somli pali chuangin liam an tur to bok Israel in Lebanon chimlam nabatia a Civil Defense Center beihpui thlakna thimi paruk zinga Lebanon paramedics palian telani Baalbek bula Defense Center pakhat beitum hi na chanchuan hathok tu dang som pahnian thi ti Lebanon Health Ministry chuan atarlan baka Gaza hian darkar somni palikal tachung khan Palestinian somni pali an thia miza som pahnian hliam ni in Gaza Health Ministry chuan atarlang bok Palestinian American Congresswoman Rashida Tlaib chuan US Secretary of State Anthony Blinken chu bang turin angena Israel in Gaza chengte puina ati punhun tiama pel nuwa po malak lo thu soi October ni sari sangni somni pathuma tangkhan Gaza a Israel thil tia wang hian Palestinian mi singli sangthum za sari somthum paruk an thitoa mi nuai khat sangthum za thum som sari an hliam to nia soyani Lebanon lama ve thung chuan Gaza boina chu atira tanga Israel te beihpui thlakna mi sangthum zathum somriat paruk an thitoa mi sing khat sangni zali som pasari in hliam an tur to bok President elect Donald Trump chuan Israel tana ti masak ber tura puang thuneina ka channi masabera chuan ral thuam le indona manrua transfer chungchanga sanction le ti khotlai zongjong ka cancel vekang ti na soi Amit Segal N12 Gaza marlama bompuak wanga nuna chan ta te ruang chu inchim nuai hnuaya lak chu alawin an lawma thlanmual nen dang lamna anei lo Gaza marlama Kamal Atuan Hospital Director chuan trampui tuarang maya oman ni thule inchim nuai hnuaya latang mek ten chan chuan be seina chu athlon mai ni ati Dr Husam Abu Safia chuan kandam do inte hian damlo te tan e tu tha a pe theilawa hei hian damlo te tan dam thatle ati muanga healthcare worker te tan po cho thaum theilawa heti chungchuan chol san lovin rim takin nan thok bokani ati no pangle puitling e le in lama harsat na dei le tuitlak chamna nei damlo case an pung chho zela he hmuna hian damdoilam thilma mo tlak chamna na anasa hle ni in the Associated Press chuan atar lang bok Dr Safia chuan Israel te beihpui thlakna wanga building chim nuai hnuaya lungdama tang civil mi te hne na tangin hospital in kola dong mek reng tia soi lungchiat thlak takin atuk zinga chuan an osriat turom to lo mithi zinga chiartel an lo ni ta a anta na mun chu thlana changzo ta ni ati Israel sipaiten Gaza a Deir al-Bala boman thlaka wangin mi pathuman thi Israel sipaite hian Gaza ko puilaili Deir al-Bala mun sang bom thlaka mi pathuman thia no pang pakhat le meichia pakhat antel niin kan thulak na chuan tarlang kan thulak na seidanin Israel helicopter chuan ko pui chunga mun sang missile mangni in tarlanga ma se hei hi he beihpui thlak na hian a huam tel ngeiam ti hriat chian alani lo Israel sipaiten Lebanona beihpuian thlakna mi tam takan thi kan report tawangin Israel sipaite hian ni khatkal ta chung khan Lebanon rama hian mi tam takan beya mi pui tam tak an ral tlan mek bok Lebanon News Agency chuan Lebanon Ministry of Health atanga thuthar la khomin
heng thil thleng te hi atar lang Lebanon chimlam Nabatia district a Arab Salim khuami Civil Defense Center chu bom hmanga beania mi parukan thia anzinga hian paramedic pali antel manlai thil hui omna balbe khopuya sap khuwa chu bom hmanga beinin mi pariat an thia thizinga hian meichia panga telin mi somni pasari an hliam bok balbek chimlam kilometer thum vel hla Doris khuwa Civil Defense Center pakhat chu bom hmanga beania chan chu an hathok tu mi som pahnian thi balbek Harmal Governorate Temin El Foka khuwa chu bom hmanga beini in mi pathuman thia mi pali an hliam bok hemi khuwa ami vek Smetar khuwa chu bom hmanga beania mi pahnian thi hemi khuwa mi tho Sarain El Tata khuwa chu bom hmanga beini boka mi pakhat thi in mi panga in hliam an tuara helai khuwa mi Sarin Al Foka khuwa chu bom hmanga beini in mi pakhat thia mi pali an hliam bokani Hezbollah firfiak te chuan Israel sipai mun puyan beile thuan soi Hezbollah chuan Israel marlama Eker ko pui Straga military base chu missile manga beini thua puang tun thlengin thi le hliam an lawm lawa Israel chuan he pui khoina hi an la nem nget lo hemi ma hian Lebanon firfiak te hian avoi khatnan Lebanon ramri atanga kilometer za som ni vela hla Tel Aviv a Israel sipai mun pui Tel Haim chu an beini nanin soyane UN Special Committee thu chuak thar ber chuan Israel in Gaza a indona kalpui dan chu mishing te suatna genocide nen danglamna omlo ni ti sei chuaka in shrek ril tramna kalpui mek chu indona man ruata na mang ani ti in asoya nakin loka Israel thada chunga ngong rap thak daga nei theni atibok American University of Beirut a mithiam Rami Khoury chuan he report hian Israel chunga khovel rampum dante lekko lak ngal na thlen lo mai thea ma se nakin loka Israel te thil sual ti case khinlet na file thelu lom turte nem nget tur na pui theidon ti soi Israel sipai te chuan Gaza Rafah mar chaklam al nasar ko puya beihpuian thlak ni in kan thulak na chuan tarlang he thil thlenga hian mi pahnian thia azat triat chian lo ten hliam an tuar bok Elon Musk chuan Iran UN ambassador mu US President Tlanthar Donald Trump advisor na thok mek tu mi hosaton to Elon Musk chuan thotan ni khan United Nations a Iran ambassador mu ni in The New York Times chuan atarlang Iran official te point he meeting a hian Iran le US in kara buena mek ti ziom na tura in biak na ne ni thu an tarlang bok Israel Defense Force chuan Human Rights Watch HRW tu chuak Israel chuan Gaza in dona diklo warlo bo chiani tin apua he pu na hi changle tin hei hi hun rei takatanga Israel dodal na le thu dik ti danglam na kalphungani ti in an pu na thu a changle tani hen pu na chanle na hi English in IDF fian anti chuak tel ve ngal bok ani Israel sipailam chuan news trend khatte chu Hamas and call website a ain ngat na sa hle ni in an sei boka civil mi te hna thu dik lo the dar nan an man thin ba ka civil mi te chen a hmuna Israel sipai infrastructure da lu tumna thu chuak dik lo po tel tian soi IDF chuan HRW te hian Israel sipai ten civil mi te thina ti tlem tura an hmalak na chu tharum manga mun danga inson lui ti rangin thu dik lo an the dar bok thin ti in a soi bok hei ba ka hian firfiak sipayom na chiang taka hriat na hmuna chau nan thok ti a soya Gazaram puma Hamas firfiak mun ma ti chia tumin ma ala chun zom zel don ani Israel in Lebanon chaklam ko pui balbega beihpui thlaknaah mi som pahnian thi ni report ani Israel airstrike hian Lebanon ko pui balbeka civil defense center abeya mi som pahnian thi ni in regional governor chuan asoi chan chuan ha hi tho chun zom zel ani Lebanon a health ministry na tarlan danin Ashran pa a kopui beihpui thlaknaah hian mi pariat an thia anzinga hian meichia panga an tela mi somni pasari an hliam bok Israel Defense Force chuan hemi chungchanga hian engman na soilo US State Department chuan Gaza a Israel chetna genocide tia UN in a pu na report chuan nol
US State Department thu puang tu Vedan Patel chuan UN Special Committee thu chuak Israel chu Gaza Palestinian telaka genocide ti tua pu na chu ahnol sakade he thu hi adiklo ti na soya he tianga impu ming chiat na hi athlop lo thu soi war le Vedan Patel hian tranpui tu Paul Chen khat Gaza a bising te tin mun chung changa thu diklo the dar tu te khak tel ngal bok Israel in Gaza mar chaklama tranpui na lo lut zong ado dal nian pu na chu aniala tu hnaya Israel in 8 convoy eng emazat lak lu aphal sak tia soibok Israel State Department chuan rights organization te tanga scorecard ala adon chung chang po soifin Vedan Patel chuan scorecard a hian Israelin muwasi humanitarian zone ati zolo thu atar lang lo tia sei chianga mase zone pona chet velna atlem ti ro soi US in Gaza lu khap dual use system dual use item ni puite le sipaite mamo thillut nem le lutuk tur venan item list in hiam turin Israel again tia soya Israel chuan hengen na hi zom turin mala tia sei bok Biden administration chuan US dan le humanitarian aid malak na dan te zomani theinan Biden administration chuan thilom dan chu avil chun zom zel don ti asoi tel bokane IDF hian karkal ta chung khan Lebanon a Hezbollah in khuarna mun zathum chuanga be IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari chuan karkal ta chung khan Israel sipaita chuan Lebanon a Hezbollah in khuarna mun zathum chuangan beito ti puanga hengzinga hian Beiruta mun somli ta chuan beito ni press conference a thu sein Hagari chuan Lebanon rampuma dahi etranga Damascus thlengin beihpui kan thlak me kani ati firfiak mun poimo zinga hian ral thuam dana mun thupek chuana command center le rocket launcher te potel Hezbollah ten Israel beinana rocket le ral thuam danga man te chu Syria siam ni in Hezbollah te kutalan chona ni le thin thu seibok IDF chuan Syria tanga Hezbollah ne naral thuam thon lu tumna om zong chu loti to patiama Syria rama infrastructure engpo Hezbollah man turaral thuam siam na ta na man thin chu ti chiat vekatiam bokani nimin khan IDF hian Lebanon le Syrian kar kongte Hezbollah ten Iran atanga Lebanon ram chunga ral thuam aron lu tira ta na man thin chu anlo beya nimin jing ve khan IDF te hian Damascus a Palestinian Islamic Jihad in khuarna mun te po an beitel bok Lebanon a Christian Party lian ber Lebanon Forces Swaitu kumsom sari pahnia upa Samir gia chuan kum khat chung zet Israel nena anin do na ti topa Lebanon a chiat na nasazoka thlen lo nan Hezbollah te chu an silai tung turin angen hunrei tak chung Hezbollah politics do dal tu Samir gia chuan he buena chuak mek hian Lebanon ram chu nasatakina ti chemek zel ti asoi Hezbollah infrastructure le warehouse zong ti chiatani ta ka wangin Lebanon ram hun zau takpo a cheme kani ti in Beirut marlam marap tlanga a chen na ina le party headquarters sa interview na aneya he thu hi soi Israel sipai beipui thlaknaah wanga chian na satak hian Lebanon ram din munanem angele zual theina hun rem changa siam ni inangai Samir gage hian Hezbollah le Lebanon state chu state thunun na pona firfiak ta thiat tura in rem na le international resolution siam turin rang taka kalpui turin angen hei hi indona ti top theina kongol sam berania Lebanon ram le ami puite tan chuan sumsen soutlem tlem berani bokang ati Iran activist chuan tangte chu aphut nuwa a intilhum human rights campaigner te saidanin Iran activist pakhat chuan political prisoner nia anpu mi palitang mek te chuan ni lo chuan a intilhum tur thu a vaukhân na dar kareng mazat nuwa a intilhum ni an soi Islamic Republic clerical authorities do dal tu kumsomli pani mi Kianus Sanjari hian nimin tlai khan eksa message an huchia political prisoner bipa pani le meche pani chuan ni lo chuan anun na langei don ti lo sei to a hemin hu hian a intilhum zui ni in rights campaigner le Paul Sang te chuan an soi a thi tu ti chian na hi Iran ramat chung ten hnena thlenghalin
social media po adak na sa hle Kianu Sanjari hian veteran campaigner Fateme Seperi Nasrin Sakarami rapper Thomas Salehi le civil rights activist Asram Razairi te chu chualo phut toni inrin nikalta inrin ni zandar sari ma a lungina ta an chualawa chuani thu judiciary news site a ti chuani lo chuan Khemini a dictatorship le a tho puite dodal na lan tirnan kanun na hi keiman ka ti topang ti in vaukhân thu a hnut chiani a hnuwa heti hian a soibel le a ngai dan sei chua wangin tu ma lungina tan tir turan ni lo nor huai hot le ngai dan sei chua hi Iran mi pui zong zong te dik na chan vo ani kanun na hi top dona ma se suicide ni lovin mangai na wangin ka thianga ma se ka thi na hi theng hil lawila ti in thun hun hung a hnut chia tel bok ma seng tin nge ti lum ti ro hriat chian ani lo Kianu Sanjari hian inrin ni kalta tlaya khan athala ka posa Tehran Tower block chung lama tanga kongpui hnuai lam hoya lak ni inalang IDF chuan West Bank kan thon na firfiak mi poimo pahni an thi ti asoi Palestinian silai keng mi pahni senior terror operative pakhat potelin Israel Special Force 10 West Bank ka zankhat chung beihpui an thlaknaah an that ti Israel sipai le police te chuan an nem nget he beihpui thlaknaah hian tual chung police te elite yamam counter terrorism unit officer tele kefir brigade haruf reconnaissance unit sipai ten telani he beihpui thlaknaah hian tulkarem bula danaba khopui chu bein tlan chiate man tumin an bei bokani IDF le police te seidanin rin hel zinga pakhat ral thuam keng chu midang tenen tlan chiat an tuma an lam hoin yamam officer pakhat chuan silai het puak zui ngala mi pa pahni an thia pakhat zo ka hliam bok IDF chuan thizinga pakhat chu tulkarema firfiak network senior leader ani thu asoya beihpui thlakna le operative flak luna mo phurtu ani Israel sipai te zinga ro thi le hliam anom lo International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi chuan Tehran Iran nuclear facility te chu bengai lo ti soi war le Rafael Grossi hian news conference a he thu hi asoya tunkar tir lama Israel Defense Minister Israel ka chan thu soi hnuwa Iran chu a nuclear facility te beni ma ayana sazokin a hlom to ni ati he vaukhân hi boina na sataka thlen lai nia Israelin Iran ten missile manga ben ni chan le na tan Iran air defense de beihpui thlakna nei ni in a soyani heng phubalak na te hi nei ma se thu thar the dar tu te chuan Israelin Iran nuclear site te chu Biden administration in norna nei awanga a beilo thuan tar lang thung Israel chuan Iran nuclear program chu thil hlom taka ngaya hei hian hun rei taka twanga helai biela thil thleng thei tur chungchanga zona lian taka siamani United Nations Nuclear Agency ho tu Rafael Grossi chuan Iran nena in biakna masona mumal takne tul thu sein boina om thei tur venna atan he in biakna hi apoimo thu soi Iran nuclear chief Mohammed Eslami ma a Tehran thu seina Grossi chuan boina ti ziom na turin dil langsar tak siama tul thu soya Rafael Grossi chuan joint news conference neina mason nalan tir thei boina le atopa indona changamin chuai chuak thei tu result tha le chiang tak mu theia nei hi apoimo hle ni ati Mohammed Eslami chuan Iran nuclear program ramdang te inrol tumna chu avaukhana ramdang te inrol tumna thileng po dolet ngala ni nge yang ati hein biak na hi Iran nuclear activity chungchanga ramdang te en thlakna apun zel lai le khovel politics boinuai kara neani Prime Minister Benjamin Netanyahu Chief of Staff Tazi Braverman chu Israel Lahav 443 Serious Crimes Unit chuan IDF officer pakatin blackmail ain nam noi nia sei chungchanga thun zot fi don ti in he prime media te chuan antar lang he chui chiana hi tizachi Braverman hian he officer hi in do line khom pui atanga sensitive record asiam te chu
video recording mga thlak danglam turin avau nia soyani he video hi Prime Minister Office security camera tanga mu nia soyani ya Prime Minister Office na thok dang te pon an mu nia soyani ma se braverman hian he thu boy hi anialin thu dik lo ni ti na soya braverman hian boina chu alai khan he officer aming an taran no le Prime Minister za omna ti chia tatum ani nalang he thu boy hi ngai tua turin akaltran mek chawane US sipai te chuan karma sa toplam khan Yemena hothi helho beihpui an thlaka Air Force le Navy thlotheina F-35C stealth jet fighter baka MQ-9 Reaper drone te po an mangtel bok heng beihpui thlaknaah hian mobile missile launcher le hothi firfiak thil nei dang te be telania hei hi US Central Command chuan karma sa ni nga ni khan anem ngetani e beihpui thlakna hi Red Sea Bab al-Mandeb Strait le Gulf of Aden le Edena International Commercial le US Strang Rual Longte hothi ten an lo be fotrin chan let na ni video ti chua pakata chuan MQ-9 Reaper drone in firfiak te mobile missile launcher akap chelai ti lanania firfiak pakata tlan chelai lang telbok tu hnaya hothi firfiak te hian Red Sea US Navy destroyer pahnih chu an lo beya bombpur drone pariat anti-ship ballistic missile pangale cruise missile pali mangin an lo lambun ani US sipai te hian heng be na te hi lo tling takin an lo dang theya an long te le tuipui long chol mun te po an veng him zui theiani US sipai te chuan helai tuipui le a chevel a him zui zel theinan man la zel don ti an sei bok Israel hian Lebanon inka hai tumna chu Trump administration lom turtan in rem na mashwai ni in a soi Washington Post in tarlan danin Israel official te chuan hei hi US le Israel linkara in leichi na ti nge tumna ani tin an tarlang Israel official ming tarlan lo chuan kumthar January thachunga Lebanon resolution siam tura in triat thiam na sang taka om thu soi head report hi Mar-a-Lagoa Donald Trump resort meeting ne ni nu siamania Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer chuan Lebanon Gaza le Iran chungchanga Israel ruam man na lom tur te chu Trump le senior advisor hlui Jared Kushner tenen an soi ho ni soyeni Ron Dermer hian Washington US official sang berber tenen in biak na nei boka heng zinga hian special envoy for Lebanon Amos Hostein le Secretary of State Anthony Blinken te po antel Amos Hostein chuan beise na sang taka nei thu soya Israel le Hezbollah inka hai nei theina tur thu thang om thu soi ho na kalpui me ka nei thu le tuna hian US chuan Israel sarkar rot na chungchanga Lebanonin a chan na an nga mek thu soi ni Iran sarkar chuan nuclear chungchanga imbiak na nei aim peireng thu soya ma seram pon lama tanga in norna le vaukhân na hnuaya ero ati lo tur thu soi he thu sei hi International Atomic Energy Agency ho tu Rafael Grossi terana asoi ho na poimo taka nei lai le Iran official senior te akom lai na ni Rafael Grossi atlo na hian he thil ti mak moni thu soya Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le Iran Atomic Energy Organization ho tu Mohammed Eslami te po antelani Abbas Araghchi chuan Iranin Nuclear Non-Proliferation Treaty azom thu seinon lea Iran chu aram nei lunghlok na nena in biak na nei pui tura ain honreng thu soin in vaukhân na le in ti luina ro a hnol thu soi Rafael Grossi le Abbas Araghchi te hian Iran nuclear program chungchanga harsat nom te sut kian tumna tan waisen takle indu sakna nena in biak na nei chunzom zelan remti Donald Trump administration masai ro chuan kumsang ni som panga a nuclear deal atanga Iran ai nu do nuwa Iran shrek na khau tak alo kalpui to ani Rafael Grossi hian heng in biak na te hi alo hlotlina chemalani na turin Iran ram President Masoud Pezeshkian amudor ani America rama party lian panhi lo pian chuadan kumsang ni som parukle kumsang ni som nia US in thlan pui chungchang kan boi pui tluk lai kha angai om tang reng mange
kumsang hi somhnia Donald Trump chu tlata a khata khan vote ching pen na ngei ni in American beihpui makta duai tam tak ba ka khovel mun sang sanga Christian chiar sen lo abikin fundamentalist ho ril ruana a keini India ram kil khor Mizoram a ngei po mitam tak ril ru adam theilo ani kha ma se pathian rem ruata ni nge yanga Democratic Party policies in a zir nge zirlo khovel mun sang sanga boina liana chuaka atoi zonga soi chuan Joe Biden a foreign policies te chu a hlo chamna sa em maya dollar makta duai dollar tluk le ding on tam takan seng rala ma se khovel boina chu a cha tol ri ani hi America rama ral thum siam tulian hawero an hlok na sa teng chu abikin Ukraine chanpuina dollar tluk le ding on zatel an khorala hei hi ral thum de vekin an pe a hlok na tel tak tu chu ral thum manga sumdong lian ho khun ni ma se America ram mi pui tam takin an lo rem ti lo ani mel hlemai in thandon hun tep ter to lutuka Democratic Party chunga in phiaru na thlengzui bok nen President Tranglai Joe Biden chu hre tak chungin candidate ani na tanga pai thla kania Indian chul chuak Vice President nilai Kamala Harris chu vorchunita a ma se evangelical le Presbyterian ko ran ho huat zong tur tak maya Christian tenek chep zong le deu so zong a thu soi ching em maya ama hi Hindu chung kwa a seilian alo ni bok nen aminga Christiana in Charles in campaign a huai hot trina anu le pa te chuana Tamil Nadu tlo changa piangin Hindu temple tlo zian te tun ma phei chuan sakhumu mal nei lo chu seilo Roman Catholic ko ran mi ngat po an tlatlum lo ni thina John F Kennedy le tuna Joe Biden an hantling ringat po hi fundamentalist tam tak chuan ha changan thiala ni sia Kamala tan chuan tlin hanin be sei chi ani ri lo ni Christian atla chena sa to anti trin maila mishing makta duai zathum som nga chuang fe tang khuan za somruk panga zet khu Christian ru kol an lania thiang zaw lu tukin rawan rel reng khu du lo ruan la tam hle ti chiang em mani Kamalai hian in than vuak vet vela dollar tluk le ding on khat ai tama thok chuak mana makta duai som ni zet leiba nei na tlata ni kan ramang tho hian sumsem te sep neu hi be sei khu an tam em maya vote le na nan manani bermai tuna khuti taka Democratic le Republican ho in mule arna khu kumsak ni som paruk Hillary Clinton le Donald Trump in kinatang khan azwal kai hele ngala thenom khoveng po anin huat pha na sa ve hle ni mizonu pakhat US som chuan Republican thlop tu ni thu zep ta tul thu soi thian tha pon in musaki zel mai ni ti ma se tun trum chu hetiang chui vak lovin tuna Democratic le Republican Party lo pian chu adan chiar photengu America ram khu Columbusan kumsa khazali somkwa panhia muchuak ti kan chiar fotrina ma se ni chi alo West Indies zok khu ne tuipui tanga India ram jinkong mu chua atum nalama West Indies ku muchuak zokani India ram ngei ni na ria West Indies ti in ami cheng ta po an vun rong a sena wangin Red Indian anlo ti pha ta ni tuna khomwal lian le zau tak mai khu chu Amerigo Vespusia mu chuat zokani chu hun lai chuan tu te ma hian pemlu hian tum chin ngai lo longpon zareng chi ma hi Atlantic tuipui zaulu tuk mai kalkai na narin om tok lawan ngai mi amaya sa pachala po pasal tha mi hoisen top thang ten thi ngam lupu a an be chi ani ma se kum zabi som pathum na chhovel khan England rama Christian te an che pangreng hle maya an chep dan po puitiam te chawin thusil rong bol le Bible chiar thein minaran tan pathian thu sei ve mo Bible phei chu chiar ve the ani lo chu tianga in obdan khermei lutuk ngai theilo in tel khom te chuan poisa tho khomin longan ho ta a thile thi ti in kumsang kha zaruk som ni khan an pem lu ta ni heng te hi omhlen tuma America pem lu masaber te chu an ni ta ani an long hing po Mayflower di tin an sai fotrin kong laka khowot le natna wangin an thitrewa adam chun te chuan Red Indian le hlom sang kara hunan bengbela chung lai chuan khuan din don reng in biak in an samasa ber thina huna local zela Europe ram then khat England Portugal Spain le France te chuan ramop tur colony nei chung changa anin elna sa em maya a toy zong in
America po khu England le France sarkar hnuaia atlulut le tange nge a kumsang kaza sari somsari parukhan American ho chuan England laka independent puangin anin dauta a tuna state ten khat khu America hian France ne na tangin a leibela Alaska po khu Abraham Lincoln thi nu lokhan Russia ne na tanga an leibokani tikhuan ramro pui taka an lo din ta ani chuti independent an han nei ta ka chuan in rel bol dan tur feltak dan mi pui zalen theyang berd nei tha an titlanga chu dan chu kumsang kaza sari somriat pakua an lo siam ta a chu tak chu tuna Democratic le Republican Party lo chuana bul alo ni ta ani achan chu an dan siam article khat section riat na shilfia dana Alexander Hamilton le Thomas Jefferson tenga idana in an theilo wangani chu dana chuan Congress in dan zongjong siam theina thu nei na anenga aman zui zel dana po thu neiang ti nia Jefferson chuan state kuta thu nei na tamjok da duwa lamtang an nei ve ta sia Jefferson du dan thlop tu te chu Republican antia Hamilton lamtang te chu Federalist antita a hei hi tuna Democratic le Republican Party lo chuana bulchu anita ani chunglai chuan vote nei mishing magdaduai khatzat zot chawan oma Judan hampo sang hi vel chian la om Muslim phei chu anom lo shrim anram din chan khu pathian ani ti hin chiang e mema Benjamin Franklin an President Seal tura han duan china phei chuan motion tui pui sen na vochat lailem a chuan tir kul mai mole huna local zela Abraham Lincoln a hun lai ama hi Republican Party tanga president masaberani a hun lai hi kumsang khazari somruk pakata tanga sang khazari somruk panga tualti wang lai nu deuh khani heti lai hian boy nei chungcha ngai nial na sataka lo chuak le ta a boy chua du tu Abraham Lincoln chu thlantlin ani ta a chu vele chimlam state pasari da chuin la rangin Jefferson Davis chu president atan an thlang ve ta rup maya civil war rap thak em mai lo chuak le ta a mishing mai sari lai an thi nu chuan Lincoln alam tang marlam chuan ne na changin kumsang khazari somruk panga chuan indona chu lo top le ta a hetia an na thok tu ber boy chuan lo ni ta hi pathian du zong ani nge rin om sa pachal thuaka thatel lawa shreipui khoi tu thei ngai tu chua du na lo chuaka industrial revolution anti khovel huwa pa inlum le na mingthang em mai chu lo chuak ve ta thunga khol mangin nan thok ta mup maya tun lai thleng hian an mi pui za zela panga chu khu agricultural lam na thok ni ma se an ram mi pui makta duai za thum sam nga chuang te ei tu ran thar chu mai ba ka khovel chan ve hi an na chom the ni khovel in do pui hi chuak le ta se eng sarkar ma pur boi ngai lova ding thei om chun chu United States of America chu khu ni oil po hi khovela oil thar chuak number chu America bok hi anni tin oil barrel nuai som kuan siak chuak chur chura anrama khuan oil mangkhol atam em maya an khop kham lo mai chawani tin barrel nuai za som kuan mangral thung ti hriaila oil reserve hi barrel tluk le dingon som thum pasari velan neya ramdanga tanga an oil lak lu zong hi dan cha vek po lo ni ta se an oil reserve hi kumnga chung chuan ring thei don ani rangka chak thir chaw engkim mai khu ain todel vek mai ti la aswal tam lo wiawang an hosak zia kan thiat thiam theinan in do puilaya an ral thom siam chu adan hian seile tatral an seile tralila kan thiat angin kumsa ka zakwa somli pani December ni saria Japan ho chuan an long rual an chu chiat sak veka chu ta tanga kumli chi an liam chi chuan heng hi zuan siam le theiamole thlona nuai thum tank singriat sang sari in dauna man chi motor lian nuai somni pali rifles nuai za som sari lai puilian sipai som talin enkol ngai chi singruk sang khat bom tons makda duai somriat long pakhat po tu ka harte reng nen in dauna man tur ngot po sanga za ni zukhan tuk manamole heta hian worship ngat sang kha zariat atelnia hetiang khopa ramro puile hausan ni wang hian sarkar tam takin an tlon luya mimal chungkua ramdang mi tam takin kosak al samjok beisein pemluan tum supa na tho tur beisein an pan khom ri mai ni ma seng ramma
tu chung kwa ma hian mi khual ei hek tu tam lu tuk chu an du ngai lo an mi khual ten hlo tlem zo ka hnan tho du phei chuan ai nei tu zok na nei lovin a hoi hai zok don ani chu tiang har sat na chu America khuan ama chon ve meka tuna khuan Christian za somruk pangalai om naram ni ma se ram zalen le mimal zalen na chuan lam khuan ram huai betu ten an chok boina sa em maya skula bible chiar kholai bible chang ziak tar chu ate an poisa pathiana rin na kan ngat ti te chu mitlem te ui humzat lek lekin an lo ngai moin kortan king ta fo maya Christian ten seisel don se sarkara chian lo choi big mi si lo an ngoi liam pui mai maya pathian ring lo tu teram dina nge setanan ro rel tumin tanaron lata ani